Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka senjuk kirang bakur kabri uhan yotrem kan penlong ya kador barba ka balai jong kirang bakur kaban penlong haka arpuh nyotarik nailur aja arpusan hadinam hall haka por kharwish ting minster. U Presiden ke senjuk kirang bakur kabri uhan yotrem uba RL Kharpran habakran shakilat pathai kubor ublaong bakan kador barba an penlong ru ekajing jiet nongkit kam thamai nak bentar laisnam batban pen skam ya kariti penyat kam ke senjuk. Ka senjuk kala khot lawer ya baro kirang bakur kabri uhan yotrem ki khle nong sensha na do ki siem ki sodar ki doloi makin yawan hakani kador barba bane perkhat ya ki kam ki babun. Dan ini Pak Rafael Wadi, George Ketri, Pak Prostos M. Kum Vice Dan, Pak Wilbard Sela Kum Extend Member, Pak Jal Kungsai Kum Extend Member. Jika dawa kebiwan mentah syaki press media kalau yang tahu bertu berpeluang yang tengah dawar ba kepala dan yang kecat Jal Council jauh sejuk ke bakur ke penyebab hakaat nyotrik mentah bunai September hadinam hor hakapor kabus tengah step. But catching two go concern dalam pengiyawan penskam budget tumai yakin ikut kamu ikut tumai nampak tem lain sedang atau apa juga dengan sama itu kami juga sejuk ke bakur. Kabar pengiyawan penskam baru ya ke riti penyiar kamu dan ke constitution juga sejuk. Ya penskam dan apa sudah jadi ke constitution. But ni kan ni wen para kau pelajar kita berinya kan sanggup ke ekor beri poilang siapa ni ke dua bahasa penolong hati nama dia udah selong. But dari wero ya klik nosen sya juga berinya kan jadi isim bilang doa istilah wadada idolai bori lum jadi bila enpa jadi hidup punya walang siapa ni ke dua bahasa dalam zaman berkat itu bukan setap kam bang ini kesini jenjang life jadi isu kalau kita berkeren aku tu kesini kita isu boleh nak pada kerja yang berkat isu yang kedua tu kita beri kan nama hati kesini juga sejarah pula hati yang salah nanti kerana ni hati wen dan kosupia baru mereka kerja jadi rilo kasih janji dan beri kan suka bersimpia banyak banyak orang yang kami sedang pada ini Islam. Como sanjia squad pensngoh po ndade ya ini mod ikipaj ba sansa kalong keberan kam ha bangin sungtho ba kani kiding khun ban penne ya kini ga riti dustur ban khingkur khing khana kami kalong keberan kam do kata ni wan ni pelong ini ga jingi kundu na kapor padeng di bun di kiang di bengi tungko ya don bun di ki belami na kapor di ban yang ban ya dek pesak yang ini semua jongi na bentaban penne pensa ya ka riti dustur dong ni kasih bala IT lahir peteng na dalam suaman ni da kulong kuma di ini ki ibrokhoj ni chimilti ba kum bajak jendri bros situluk ini yang ban penskam ban ya ini ban num atatin bat kebakamsan kalau ba ini bersutu ya ketenrai kadang sutu ya ketenrai kan long ke ba nginla ban penmadur ya ki jinglong man hari imlang salang namar kan ni kengkur kengkana kami kaya tumpu hakaliang ban penne ya hendok siap hakaliang ka riti gusto jong iwi benta pi ong haka jerkon pi ong haka no ka benta pada ikon ka riti gusto klam dan hi ka kami gayobe klam dan hi ki mekha kalong ka bae ban pertulun ya ka jinglong diman ko ka imlang salang bungi khasi ti takadaw ni yang lamba ang ni bangin yele kan bala bangin la ban penne sa ini ka riti gusto ti sim kani kabu ban pensgo ba ikipaj ba bagi di ban long ibasai nama teng kadang guni tawi mesti banga ko ban kedua pesai ini no kadang nging ong ba usumbai ti yang pa ko sedang ngai to sumbai ini na ite ladam thunga khndo ye no ka daw kat kum perkhat khasi ibu baik ba kameram o kadai ka kemi jom baro kho jing thau ni perthai kini ko ada song ini sulung tangi betai ba sembo perkhat ba tangna sindrom ngai ga jing jeliu jong kaprak dia perkhat kasi kadai bangin smuthu ha bangin ngam ha nang bangin la bangin ie bangin burom bangin pene pensa ya la kadai dustur ini gilong ki bang ko ban pensa ini To daun berbak kepala
ba da ko poch ko ji ni daga registration ya ki da ba ko ba ban boy penatan sini kada apa but we don't know ya ki kaunsan ni kat suba ni la kat suba yo siam je ke HDC kamu kaunsan but jana da iman ni no chairman ba strong bila jana but kami upar ila kadu gas of no sumber kaunsan yo siam ke imam dia pai aina manip siam dikini gelong ni ko share dan tips di press media di kum kajai bendri nilai dan lun untuk berawai ke beri nyutrem di ni khot ni wer ya ki doloi berkhoi doloi napo khada doloi nak te napo jentia rilum jentia bagi nawat bannya slok lambat ni ni kenang ba nambar ni thau ka but ka lat ka kalenti ba ya kene ka ni ka kaan cuma pelong penurlong po kani ka Khasi Hills Autonomous District Council kan insala ban le po Jenti Hills Autonomous District Council nata kada nila khot ya weri kita jikur nastai sta jentiaru bat khamtam ni kwa bakin don lang kini doloi bakin nom sensar sunong sa jentia bakin ban ban sulak lamani ni